Mami mo ache mu akwa benen so Adom TV Badwam health tips eso na oche mu nyina nkomo a yedi stroke na hwedwada bnada a hye ene so ye toaso nti wo ene ne dedi kan a wo hwe ye no 5 minutes ye nche ne yedi nkomo afa ho kuti se fiada ebesi na wohwe mu ye se yedi nkomo afa stroke ho ti ene ye nuaba beti osu ansa na kase on de mujabo so ho ade ne de dana koma so oni lienti a wokasa muhia no ba bia no woka ya nyabrema no netie ene de stroke ne ka ho asem nemum wo fra endpoint nso a medase fise na da romanti ene nya nim defoe ene wondi nkomo e wapomudi nkomo nyina ho the number is 0244867068 0244867068 oba ene so yemu akwaba da se signs and symptoms stroke na eboboba ede na ededi inti stroke na eboboba e ba te say mujabroso signs and symptoms na inti ube un say onsa genegene ube un say wani su chin wo ube hu say utipai wo ube hu say uti yaw e wo extremities na eto da onsa eto da onai obi wo te sa sempane e wo ne nem wo se me de menan si for ma say ye de mpane ne ndado e wo me nem aha bibi sa na eboboba inti signs and symptoms of stroke no eni mojabroso ne de no eye similar kakra because I say mojabroso na yan control na ene de wako han ube mo obi wo ho a na wa ye confused well nim say we obo say na wa ase wa dwene insisisu ye aha poor coordination and a stroke no say nya chiwu say pe ade e deadi say na make am say adwene no baby e controlling ti paralysis obo won say either say a partial paralysis aho jojo no e ni nipadwene ni na ana say e part of the body into obi de e ne fasting into obi on the left side ne pe and otumi move ya ha de nde da ne sound say otumi mpeja enye say na ono na ashe da esa otumi ye na adwe say o peja but otumi mpeja ho de enim ne nine so otumi mpeja say eba ne form nso a ebi obi wo ha efiti na say ekọ form ni no otumi peja ne nsa ni enu no but form no otumi ena eye omo confusion blood vision na ni so etano obi wo ko osa wo poor vision ontumi nhuna de ye ena ne kasa obi ntumi nkasa kra obi wo kasa be sled it goes kasa aduane no ha me aha ntumi mbeye because nano no impaired ontumi nkasa te say na me no mi ese ho na affect ye yes obi wo ho nano no say no affect e fast ese say ni peduane ntubo say aha na ye say ba aha no de kasa osife nso ni breme enye ne pe but na ne part no affected omo difficulty in swallowing onu munso onu medro kra adekre ni kon say ichi na onom na ye ne ya te sani ase aduane e so sene ni minimum no e na omo experience pain of the parts no obo so te ya pa one of my clients or sister na me ko to offering wa sorry dem o de me hu yansa me nsa no me ntumi invest sika afi me ti show pain severe pain into almost saying severe pain and a difficulty in movement immobility of the parts no because when you paralysis no and because ebi muso vomiting nausea and vomiting ebi munya nausea and vomiting and a pains in the extremity so to say as a panie pa na ye de wo na numbness na ititiri and the tire pa o eno de unyanya sa sign no say o se anansi a che ope no so moje ni ntumi bia no de na mehu say ha emi afusan nti de na say e concern e bia one of bi na acheche me ana acheche me ye ope e wo say o ye concern say there is no moje ndi afusan nti o so otiniti ne wo na wo hwe wadidie mu so say nyane awudi no ama wo ho aye dru bebre a
because intini ni mu si and I say poor alignment for example man position me ho ye e be pick what na WC so no one position ho ye o sorry asa na nse a che fancy ha yeah that say papa pa hada de ensem ne do so ye beto so nyame ya duma o chena fa se da ma endpoint number no 0244867068 0244867068 ya we bia stroke hu nkomo ifre no na di nchiremu na emwa o chena nkwa hodin krai na e beto so